پشتی کو داخواج سروکی کتیا زانکوی نجیانی آتیا کرن کو سردان زانکویا دهۆک بکه سروکی کتیا زانکوی نجیانی بو یکم جار سردان زانکویا دهۆک دکه و ده پریس کنفرانسا که دا خویا دکه و دبیجه نابه چاوت لاری کاریان به و لحیویای برانبر بی بلکو دوه توبخو پیشکتنا بکه و سنوران جبوی پاشکتنان دانی داخواجی کرد که زانکویا دهۆک لمها 11 ده کنفرانسی دا آماده ببید اوه که دیل ولات تایلند تا انجام دان كو ام وك دولة نامية دولة العالم الثالث همي وقتها بري خدينك وهاري قريب وما بيتكرن بس ام ديسا بري خدينك وامشين خو بيشكش بكين واري هاري كار بوزان كو دي العالمي مامۆستا و زانکۆیا دهۆک جی دەوێ باریەدانە کوهاتناوی ji بۆی زانکۆیا دهۆک دێ پتر دەلیڤە ji بۆی خوێندکار و مامۆستایان هەبە ئەش بۆیەیەکێ بکاربن بە بێ بەرامبەر دناڤا vان زانکۆیên ئەندام دە vê êketiyê ماستەر و دکتۆرایە dest vebîne. İşte here giring divê hatna seredana vê rêzdarî ev ye wê çendê diyar diketin ku êketiya Zankoyê Cîhanê باوری آست و روش از زانکویا دهۆkê diketin konferansê bêtin ku 2019 an BCD tekirin yê ew dî êketiya Zankoyên Cîhanê dê tekirin me pêşniyar kir ku dihۆkê bê tekirin Zankoya dihۆkê bê tekirin ew ê gotî min pê xweşxalim em di çawa şeyên cisrekî peyda kê mabeyna ev zankûyet ku endam vê êketiyê da ku hevkar bin gelê ku dot warê xandina bilinda majîsterê û doktorayê her wesat warê vekulînên zanistî Veca inşallah ki xuda heska sala bêjî heyva daza dil Bangkok çêbîtin nefsê mutemerê em dê hewl deyn ku em tuwarê xandina bilinda û xarê dîrasat yani majîster û doktorayê da em pitir fursa bû Zankoya dihۆkê bibînin. Êketiya Zankoyên Cîhanî pitir ji 600 zankoyan li ser astê cîhanî bi xwe vedgire ku ji 120 welatan pêk tê. Zankoya dihۆk jî êk ji wan zankoyan e yên ku endam di nava vê êketiyê da. Seredana serokê êketiya Zankoyên Cîhanî jî ji bo Zankoya dihۆk de demekê de ye ku herêm de qeyrana darayî de ye. Lê weke ew dibêje nabe li hîviya kesê bimînî û divê çavên te di vekirî bin. Abdusamat Rêkanî, NRT, Dihۆk.